Gospodine Zdravkoviću, sa kojim se zdravstvenim problemima najviše javljaju pripadnici romske zajednice kod vas? Ovako, prvo hvala na prilici da razgovaramo o nečemu što je moja struka i ono što mi je bitno da naglasim, ne postoji generalno razlika u vrsti bolesti između romske populacije i bilo koje druge populacije, ni po učestalosti, ni po bilo čemu drugom, znači sve ono što pokriva neurologija, a to su i moždani udari, i epilepsije, i Parkinsonove bolesti, i demencije, i lumboišijalgije, cervikobrahijalgije, znači mijalgije, miopatije, sve to je na neki način podjednako zastupljeno u romskoj populaciji kao i u bilo kojoj drugoj populaciji. Ono što jeste neki specifikum koji sam ja primetio u svom svakodnevnom radu je taj što imam utisak da je možda vreme nastanka moždanog udara malo specifičniji za romsku populaciju. Zašto ovo kažem? Imam utisak da se u romskoj populaciji u nekim srednjim godinama javljaju češće moždani udari i to evo za 10-15 godina koliko radim i vodim intenzivnu negu, vrlo često nam se desi da dođe osoba romske populacije, češće muškarci nego žene, sa nekih 40 godina i da imaju moždani udar, što je, složit ćete se, neočekivano za taj životni period i za tu životnu dobu. Stoga ću ja iskoristiti sada priliku da se obratim i vašim gledalcima, odnosno slušalcima, da apelujem na njih da je u stvari uvek bolje sprečiti nego lečiti i da moraju da više pažnje obrate na prevenciju samog moždanog udara, pre svega da obrate pažnju na regulisanje krvnog pritiska, mislim da to zanemaruju. Mladi ljudi, potentni, vitalni, rade, jure, porodica, obaveze i onda se zaborave da imaju problem ili samo povremeno odlaze kod doktora, kontrolišu krvne pritiske ili ne. Takođe, način života i način ishrane dovodi do povećanih masnoća. Da li su to uzroci upravo ovoga što ste rekli? Naravno, i jedan i drugi faktor rizika za moždani udar, posebno kod mlađih osoba, je taj. Znači, ne kontrolišu ni lipidni status, ni odnos masnoća u krvi, što sve povećava procenat za moždani udar. Takođe, imam utisak da i pojedini poslovi kojima se Romi bave, pre svega imamo tu dve, onako, mogu da kažem slobodno, neke krajnosti, ili su to vrlo stresni poslovi koji zahtevaju svakodnevnu dinamiku, određenu vrstu menadžmenta na povišenom nivou adrenalina, bez obzira da li se radi o trgovini, prodaji, ili rade fizički teške poslove, što takođe samo po sebi dovodi i do povećanog rizika za nastanak ove bolesti. Ono što je vrlo značajno s moje strane da naglasim je i da postoji velika obaveza, pre svega od strane lekara i lekara opšte prakse, primarne zdravstvene zaštite, da u radu sa bilo kojim pacijentom, naravno i sa pacijentima romske populacije, insistiraju na toj zdravstvenoj edukaciji stanovništva. Vrlo je značajno da lekar opšte prakse koji prati pacijenta, na primjer kod nas u zdravstvenoj stanici broj 2 se veliki broj pacijenata romske populacije leči, lekari koji tamo rade godinama tačno znaju da li u porodici postoji predispozicija za moždani udar ili za neko drugo oboljenje, znajući da li su roditelji imali bilo otac ili majka takav problem ili braća, sestre, i vrlo je bitno da onda upozore takvu mlađu osobu da je pod rizikom za moždani udar. Znači da se prati ta genetska predispozicija. Tako je. I samim tim da kada im dođe pacijent čiji otac ili majka imali su moždani udar, da im kaže ti si pod rizikom za moždani udar, moraš da kontroliš lipidni status, pritisak, stres, da ga upute na sve faktore rizika koji mogu da dovedu do moždanog udara ili da ubrzaju nastanak moždanog udara. Samim tim će se sigurno incidenca moždanog udara smanjiti i mislim da je to najbolji način da se ovo što sam ja primetio na neki način zaustavi. To je u stvari zdravstvena prosvećenost i zdravstvena edukacija i o faktorima rizika i o svim drugim bolestima. Mislim da ovo što ste krenuli da radite je odlično. S moje strane ćete imati uvijek punu podršku. Mogu da dam i neku vrstu predloga da ukoliko želite, neurologija ima nekih 6 oblasti, možemo da napravimo jedan serijal mini gde bi pričali o nekim bolestima, pa da možda vaši slušalci prepoznaju da li su pod rizikom za neku bolest i da ima to na neki način upalimo alarm, da se jave svom lekaru opšte prakse. To je kampanja neka koju bi edukacija. I da ujedno pomognemo da se taj problem reši.
i da onda kažu aha, moje neko imao moždani udar ili neko ima sklonost ka diskus hernijama ili mi je deda imao Parkinsonovu bolest, pa da li ću da imam ja, ili ja sam imao epilepsiju, da li je to nasledno, da odgovorimo na neka pitanja i da ljudima pomognemo da u principu sprečimo nastanak nekih bolesti ukoliko je to moguće. Tamo gde ne možemo da sprečimo, da probamo da skinemo stigmatizaciju, jer postoji veliku uvreženost da, na primer, ljudi koji imaju u porodici obolelog od epilepsije kriju takvog pacijenta, da ne može da se uda pa neće moći brat ili sestra, što u stvari sve skroz bez veze. Mnoge i svetske istorijske poznate ličnosti su u stvari bolovali od epilepsije. Takođe i dan danas imamo znači ljude koji apsolutno normalno funkcionišu sa epilepsijom ili uz određene ograničenja normalno funkcionišu, ali ono što je najbitnije, nema razloga da oni budu stigmatizovani na bilo koji način. Takođe, mislim da u romskoj populaciji isto zbog načina ishrane i života ima veliki broj dijabetičara, što takođe dovodi do još jednog neurološkog oboljenja znatno češće, a to je dijabetes na polineuropatiji, oštećenje perifernih nerava usled loše regulacije šećera, što je uzročno-posledično vezano i sa gojaznošću. Takođe da i o tom ima prostora da radimo. Kažem, neurologija ima širok dijapazon oblasti kojima se bavi. Ja sam onako na prvu loptu iznao neka opažanja, negativno u ovom slučaju, a recimo daću jedno pozitivno, onako iz prakse, jer se bavimo i demilanizacionim bolestima. Imam utisak da imamo mnogo manji procenat obolelih u romskoj populaciji, na primjer od multiple skleroze, u odnosu na druge, na opštu populaciju. I sad je meni, u principu, možda je to moj utisak, ali on jeste takav i ja ga iznosim, ali mislim da i moje kolege dele takve mišljenje, jer imamo, na primjer, oko 200 pacijenata sa multiplom sklerozom, možda imamo samo par obolelih romske populacije. I mi na to pitanje nemamo odgovor zašto je tako, ali jednostavno činjenice su takve. Takođe, ono što je sad ponovo negativno, od moždanih udara koji mogu da budu teži oblik, to je krvarenje i lakši oblik ishemije, mada ne postoji u suštini lak moždani udar, imam utisak da u romskoj populaciji imamo veći procenat krvarenja, odnosno težih oblika moždanog udara koji imaju veći procenat mortaliteta, odnosno smrtnosti. Ja o ovome mogu da pričam da li način života, teški poslovi koji rade Romi, se utiče na ovo što ste rekli? Znate kako, to apsolutno. Način života, način stanovanja, način školovanja, sve su to faktori koji prave jedan kontekst u kome postoji sklonost ka nekim bolestima, jer osnovna stvar koju treba uraditi u ovom slučaju je zdravstvena prosvećenost i iz toga će proizići sve ostalo dobro što može da se desi. Mi imamo sada, po meni, isto i to, recimo, pozitivna stvar. Mislim da je ekonomski status Roma u Leskovcu bolji nego u nekim drugim sredinama u našem okruga. Tačno vidim kad mi dođu pacijenti koji, recimo, dođu iz Puste reke ili koji dođu odavde kod nas, vidimo da su naši Romi odavde i socijalno boljeg statusa i da su onako prosvećeniji, edukovani i tu već počinju da razmišljaju i o drugim stvarima, pre svega i o sopstvenom zdravlju. Recimo, desi mi se, do duše retko, ali se desi, da dođe čovek da se pregleda, jednostavno da nema neke specijalne tegobe, hoće da napravi jedan screening, što je u svakom slučaju za svaku pohvalu. I svako od nas bi makar jednom godišnje, ako ne i češće, trebao da uradi i laboratoriju i eventualno neki ultrazvuk, rentgen, da se napravi jedan screening. Posebno to važi za populaciju koja ima genetsku predispoziciju za tako nešto. Što se tiče načina života, mislim takođe da stres je vrlo bitna stvar i poslovi koje Romi rade, kao što sam rekao, da li prodaju na pijaci, da li rade voće, povrće, znači su svakodnevna tenzija, znači u fokusu moraju da budu stalno, što izlazi iz neke svakodnevne rutine koja predstavlja osnovu jednog mirnog života bez stresa, što u svakom slučaju manje škodi zdravlju nego jedna menadžerska situacija. Da li je ekologija i zdravo životna sredina, odnosno tu utiče zapravo na zdravlje Roma? Da li su izloženi, recimo, sakupljači sekundarnih sirovina? Ja sam u to apsolutno siguran. Sada što se neurologije tiče, mi takođe imamo deo koji se bavi infektivnom neurologijom, odnosno zapaljenjima mozga, meningitisima, encefalitisima
i apsolutno ljudi koji su izloženi i bakterijama i virusima, odnosno mikrobima u svakom slučaju, ne samo sakupljači sirovina, nego i nehigijensko odlaganje smeća, nehigijenski način života, voda, nedostatak kanalizacije u romskim naseljima, postoje naselja koja nemaju rešene sve te probleme, sve to pospešuje u principu nastanak bolesti. Tako da je i moguće. Koji su problemi u radu sa Romima? Pa znate kako, ja imam utisak da su, da čekaju da se desi veliki problem i onda mora da se reši problem. Ne može svaki problem da se reši, treba neki da se spreči ili da se rešavaju dok su manji. Redovno posjećivanje lekara, da se odabere adekvatan specijalista po uputu lekara opšte prakse, da se odlazi redovno na kontrole, a ne sad mi nije ništa, pijem lekove, 3 meseca me nema na kontrolu i onda bam, dovezu ga u urgentnom sa oduzetom jednom stranom. Znači preventiva, ne kurativa. Tako je. I to je osnova medicine. Vrlo je meni bitno sada da kažem da što se tiče drugih problema, to je takođe nemogućnost da objasnimo da recimo se ne piju svi lekovi odjednom. To je isto nešto što je specifično. Meni se recimo desi, posebno starija populacija, da dođe i donese celu kesu lekova. I u toj kesi lekova ima što je prepisao internista, što je prepisao infektolog, što je prepisao neurolog, što je prepisao psihijatar i onda to ispadne jedna polipragmazija sa velikim brojem lekova i tu imamo sada probleme. Takođe, mislim da u romskoj populaciji se dosta koriste sedativi, po meni neopravdano, ja prosto svaki drugi pacijent, hajde da ne budem grublji, pije bromazepam i bensedine i ako mi probamo da to smanjimo, da oduzemo ili zamenimo, mi smo nekakvi doktori. Takođe, nešto što je vrlo specifično, ako ne damo injekcije, odmah smo u problemu. Ako damo injekcije, to bile najobičnije injekcije, znači protiv bolova, priča je totalno druga. To isto jeste jedna specifikum. Ali, uz dosta razgovora, pre svega sa mlađim populacijom, jer romske porodice su velike porodice, žive ljudi zajedno, što je dobro i za svaku pohvalu, mora da se radi sa mlađim ljudima da oni u okviru porodice u stvari se bave i edukacijom i prevencijom, jer je meni sad kad dođe mlađi Rom na pregled i kad mu kažem injekciju, on kaže nemate doktore, a kad mi dođe stariji, ako mu ne dam injekcije, ništa nisam napravio, ima i da mi traži. U redu je sve to, ali mogu li ja da primam injekcije ili infuzije? I to su činjenice kao takve. Sad mora da se napravi tu neka sinergija i da se sve to izniveliše da bude u jednom normalnom nivou. Koji su vaši pacijenti, stariji ili mlađi roditelji? Ja mislim da imam sve, jer mislim da sad ne pričam, imam veliki broj pacijenata, imam i jednu i drugu populaciju, ali ono što je recimo nekako specifično kod mene, da znam, uglavnom dolaze ljudi sa rizikom za moždani udar, sa moždanim udarom, ne znam zašto i kako, ali jednostavno da li su tako usmereni lekara opšte prakse i kažem, to su uglavnom sredovečni, ali sad u poslednje vreme imamo i dosta mlađih ljudi, sad sam otpustio sa daljenja pacijenta koji je 80 nekog godišta koji ima možda ne. Upravo sam vas to pitao zato što je životni vek Roma, muškaraca 47 godine, žena 49. Tako je. Ja ne znam tačno podatke, znači koji su, verujem da je tako, ali je to upravo ovo što ja govorim, kao da sve rade brzo. Znači, mladi se, žene, to dali ste i podatak, ali taj životni vek može da se produži znatno. 49 godine, 65 godine je velika razlika i mislim da se ne razmišlja o trećem dobu na jedan pravi način, ali kažem, to je sad već jedan širi kontekst i sistem, ja kao lekar ne bi da ulazim u sve te geneze. Ono što mi apelujem na svoje kolege i na svoje pacijente je da ono pozitivno što čuju moraju da prenesu dalje. Takođe, obrazovanje, ključ svega i mora da se insistira da se, ja sam imao čak i razgovore, dođu ljudi, leče se 10 godina, napravi se tu i prisni odnos koji izađe iz domena lekar-pacijent na temu doktore, sad bolje nek svira trubu, pričam za vojnički kraj, nego da ide u školu. Šta će da ide u školu? Radi se o detetu koje je sad završilo 8. razred. I ja sad uzmem sebi za pravo da probam da objasnim. Mislim da ima mnogo prostora da se pomeri napred. Ključ moraju da budu lekari opšte prakse. I ja mislim, takođe ima pomak, mislim da imamo kolegi iz romske populacije sada koji
završavaju. Mislim da će to doneti jedno veliko osveženje, samo ukoliko budu imali dovoljno volje da se pre svega preventivnim tim prosvećivanjem bave u okviru svoje populacije, da će to imati veliko. Pa da, koliko je bitna ta medijacija između romske zajednice, samih Roma i zdravstvenih lekara? Pa evo i ovo je medijacija i mislim da ovo što ste krenuli da radite je dobar projekat, dobra stvar i mislim da to treba da se radi. Ja kažem, evo, kad god hoćete možemo, imamo 6 oblasti neurologije, svaka oblast sadrži set bolesti, da raščlanimo na one najčešće. Na kraju, ako vam se neko od slušalca bude javio, napišite par pitanja, zapišite, daćemo odgovore i sve to stoji na jedan ispravan način može da se stavi. Ono što je problem veliki sada je problem zakazivanja pregleda, gde ima malo specijalista sa malo termina, a u maksimalnom broju datih ljudi ne mogu jednostavno da imaju zakazan termin i tu imamo vrlo česte probleme. Mi dođemo, radimo celog dana, a ljudi ispred vrata su dalje nezadovoljni jer ne mogu da se pregledaju. Nisu krivi oni, nismo krivi ni mi. U principu to isto jeste jedan od ozbiljnih problema. Takođe mislim da jedan socijalni aspekt je tu vrlo značajan. Na koji način? Kad mi prepišemo lekove, sada se nažalost veliki broj lekova kupuje. Takođe imamo u jednom delu romske populacije koja je van Leskovca da se ti lekovi ne uzmu iz prostog razloga što ljudi nemaju sredstva da kupe te lekove. On kada izađe iz ordinacije lekara, on kaže ja treba da dam 3-4 hiljade za lekove, nemam penziju, ne radim nigde, ja nemam odakle to da dam. Nažalost, lekovi ti ne idu na recept, mali broj neuroloških lekova ide na recept. To isto jeste vrlo bitan problem. U Leskovcu se to ne dešava toliko jer je drugačija ekonomska situacija, govorim za okružen, tako je, posebno znači za severni deo opštine gde imamo Rome koji onako poprilično i teško žive, ljudi nadničare i nemaju uslova da daju toliki novac za lekove. Takođe imamo situaciju da piju samo lekove koji idu na recept, što jednostavno nekad ne bude dobro.